अहानबदा मयामबु चेसम नवासना तरामना ओक्सरी अमदि इकाई खुमनबा उच्चरी ngasiगी warisi पंजाब ता थोखिबनी डॉक्टर नुपी अमना जस्ट नुपा अमा लोइसिनखिबगी वारिनी ngasiगी वारिसिदा मी ममिंगसि यामना यावबना थौदोक्सगी विक्टिम अमसुंग एक्यूज अनिसिगी असेंग फोटो खक उबा फंगनी अतै अतोपगी पिक्चर अमता फंगदबना मरम मोयरगा मोयगिदि अमता हापसद्रे हौजिकति वारिसि अमुक तामिनरसि ngasiगी थौदोक्सगी हौरकफमसि पंजाब की पटियाला डिस्ट्रिक्ट की मनुंग दलैबा सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन न कोनबा ऑफिसर्स कॉलोनी दगिनी मफमसि यामना चौखटपा स्टैंडर्ड लैबा एरिया नि हाइना मियामना लौनै मनाक सिदा मोतीबाग पैलेस सुलै हाइरिबा एरिया सिदा मतमदुगी पंजाब की सीएम अमरिंदर सिंह की युम सुलै वाफमसि 2005 की ओइदोइनी ऑफिसर्स कॉलोनी दा लैरिबा फैमिली मयामसिगी मरकता वालिया फैमिली सिसु अमनी इमुंग सिगी फैमिली हेड सि मसागी चही निफुनिथोय सुरबा विजय सिंह वालिया न ओइरमी महाक्सि एडिशनल सेशन कोर्ट अमगी जज ओइरमी थौदोक थोपा मतमदा महाक्सि चंडीगढ़ की लेबर कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर अमो ओइना पोस्टिंग तारगा लै महाकी फैमिली दा लैरिबसि लोइनबी दीपेंद्र वालिया अमदी मचानुपी अहुमनी मखोयगी चहीना 9 13 अमसुंग 14 years ni विजय सिंह वालिया की मामा जन्मजित कौरसु मखोयगे पुनः लेमिनरमी विजय सिंह वालिया यामना इन्फ्लुएंशियल ओइबा इमुंग अमदगिनी महाकी मपा अमरजीत सिंह वालिया सि पंजाब की अचौ अचौबा फम पुरंबा मियोय सिंगा यामना नकनबा मियोय अमखकनी मसिगा लोइनना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैन ओइनसु थबक पुखिबा लैरे विजय की नुपी दीपिंदर युमदा बोटिक हांगलगा लै इमुंग सिदा पैसागी अवाटपा लैते अदुबु हॉबी ओइना बुटिक से रन तौबनी विजय सिंह जी जस्ट अमो ओइबना पुंग कुनमरी मियाम की मिटयेंगसि मंगोंदा थम्मी हाइबा याय सिक्यूरिटी गार्ड न मतम सुपदा ngak senduna lay adubu nongmadi mahaksi mathanta laiba tanja amakak yawrame matam se numidangi dinner loiraga fresh air chaba oina walking mathanta tholakpani विजय निमित खुदिंगी dinner loiraga pung ama hena night walk chali मखोइना लैरिबा युम सिदगी मिनट खरा चटलगा पोलो ग्राउंड अमा लै मफम सिदनी विजयना वाक चलिबसि 2005 की 13 अक्टोबर थर्सडे नुमितनी महौसा तौबगुम नुमित सिसु विजय डिनर चारगा मिदांगी पुंग 10 मुक ताबा स्वाइदा वाकिंग थोरकलमे विजय की नुपी दीपिंदरसु महा की रूटीन सि खंगी वाक चटलुगे हाइरमगा विजय थोरखिबने ग्राउंड यौरदुना वाकिंग चटपा होरमे मफम से चौखटपा स्टैंडर्ड ओइबा एरिया ओइबना सिक्यूरिटी गार्ड चुलै मरमसिना करिगुंबा अमतगी टेंशन लैनिंगाई ओइदे पुंखाई मुक वाक तौरमे विजय की मफमदा नोकिया की फोन अमा लै नुमिदांगी पुंग 10:30 ताबा स्वाइदा विजय न जर्मनी दा लैबा मागी मरुप टीना मार्टिन दा कॉल तौरमे टीना गा वरी सानबा मिनट अमा फावो फाद्रे विजय न कन्न लाउबगी खोंजेलसि टीना न तारमे मसिगी मतुंग कॉल डिस्कनेक्ट ओइखिरमे टीना न हल्लगा कॉल तौरमे अदुबु विजय न फोन पाइखलकलमदे टीना न ताखरिबा लाउबगी खोंजेल दुना मरम ओइरगा महाक्सि यामना पाखतलमे विजय दा करिगुमा थौदोक अमा थोकलंबा याय हाइना चिंगनबदगी टीना न अब्दुल्ला नूरी कोबा कमन फ्रेंड अमदा कॉल तौरमे टीना न वरी लिरमे विजय दा करिगुमा अमा सोयदना थोकलमगनी हाइरमे मतम सिदा अब्दुल्ला दिल्ली की युम सिदा लै महाक्सु खितंग वखलदि चरांग नरमे अब्दुल्ला असिंगबगीदि महाकी हौरकफमदि अफगानिस्तान दगिनी अदुबु 1989 दगी महाक्सि इंडिया दा लैरखिबनी 1996 दगी महाकना जस्ट विजय सिंहबु मसक खंगलमे मखोय अनिमक डॉग लवर्स ngaktani दिल्ली दा हुई की इवेंट अमदा यान हानबो ओइना मसक खंगनबनी मसिगी मतुंग दगी मखोय अनिसि मरुप ओइरखिबनी अब्दुल्ला न विजय दा कॉल तौरमी असिंगबगी ओइना विजय न कॉल से पाइखलकलमदे मसिगी मतुंग युमगी लैंडलाइन दा कॉल तौरमी विजय की नुपी दीपेंद्र ना फोन पाइखलकलमे विजय की मतंग दा हंगबदा महाक्ति नाइट वॉक चटखि हौजिक फावो हलक्ट्री हाइरमे मसिगी मतुंग दीपेंद्र ना फोन थमखिरमे अब्दुल्ला अमसुंग विजय की कमन फ्रेंड अमसु लै ममिंग न सत्येंद्र सिंह सेखोन एलाइस चनी कौई सत्येंद्र सिंह की मतुंग इन्ना महाक्न विजय सि हौखिबा 12 इयर्स मुक्तगी खंगी हाइरमे महाकसु डॉग इवेंट अमदगी खंगनखिबनी विजय सिंह वालिया हुईबु यामना नुंसिबा मियोय अमखकनी महाकिसु हुई अमा लै नुंगतिगी हुई सिसु वाकिंग पुथोकपी 1990 दा विजयना पटियाला केनल क्लब कोवा अमा हांगदोकलमी क्लब सिगी मखादा चही खुदिंगी हुईगी ओइबा एनुअल सोस अमखक तोई सोसी याउनबा अराप मफम कयादगी मियोय कया अमा लाई अब्दुल्ला न सत्येंद्र दा अहिंगी पुंग 12 दा कॉल तौरमी अब्दुल्ला न टीना न पुंग 10:30 ताबदा विजय दा कॉल तौबदा पाखलक्तबगी मतंग दा हाइरमी अहानबदा टीना गा विजय गा फोन दा वरी तौरमबनी मसिगी मतुंग विजय न लाउबा ताई अदुगा कॉल से डिस्कनेक्ट अदुम तौखरे हाइरमे सत्येंद्र सुमकोक ngawrame अब्दुल्ला न सत्येंद्र दा विजय गे युम दा चटलगा करी तौबो यावगे हाइबदु येंगनबा रिक्वेस्ट तौरमे सत्येंद्र ngahek खलबा मतुंग दा महाक की कार से थौदोक्तुना
Patiala laiba Kothi Dayal Rajendra Garden Laklame Mafam Sida Shivraj Singh Elias Dimpi Kobanupa Amalay Mahak si busy gi mabaini Setinder na Shivraj ki manak yorokpada ahingi pung 12:40 chatlame Setinder na wari pumba Shivraj dalirame Mahak na su busy gi yum gi landline da call torame Dipinder Singh na phone pakhalaklame Mamang da Abdullah da haikiba wafam simak hairaklame Numidang gi pung tara tabada dinner toraga Wak tawge haina thokibani Hauzik fawa hanjalaktri hairame Rajendra Garden dagi Polo Ground si sarakna kilometer amadagina Amma makhai muk laplame Minute manga gi lambi ni haibatare Brother-in-law Shivraj amasung Setinder si Bijay Singh close oiba mioi sing oibana Mahak si kadaida wak tawi habasi makhoi na khanglame Torch kai ka puraga makhoi animak Polo Ground laklame Lower Mall Road ki maikai da car se khamlame aduga Amar Ashram gi manak tilaiba gate sidagi ground da changluklame Torch toraga makhoi anina ground sida Bijay Singh bu thirame Kaubasu kaurame khara chatlaga Trek to Bijay Targa Label Tingerami, Bijay si Yamatina Swakivagi, Dark from Sulerami, Masi Ubada, Shivraj Amasung Setinder Pakatlami, Setinder na Yamatuna cars a ground manunda, Tausilaklami, Marak Sida, Shivraj Singh Bijay Manakta, Nokia gi phone ama, Targa Label Urami, phone si Bijay Gini Adubu, Karat Chatlaga, Nokia gi phone macha Amasutarami, Haiba phone si Machet Toknatarami. Shivraj Singh na Bijay gi yumda su call torami yamna thina soklaga taaduna leirambagi wari lirami amadi Bijay bu Amar Hospital da puduna chatlani haina su pau pirami Bijay gi nupi amadi mama si mamangdagi hona wakhal waduna leirambani makoi ani su hospital gi thoraklami lambi da Shivraj Singh na Bijay bu car amada haptuna leibada urami haiba car sigi maningda makoi su innaraklami kilometer ani muk chatlaga Amar Hospital silai Hausikti hospital si yamna fazana infrastructure leire adubu mayamna uiba picture sidi matamduda leiramba film duni doctor na Bijay bu check torami loibaga Bijay di sire hairame yamna thoba posak amakhakna attack torambagi mawng malame misi se singaniai oibana hospital staff na police ta pau pikhirame imung manunggi mioi singnasu mari matada pau se call toduna haikirame Setinder na su Abdullah da kaplaga call toduna Bijay ikhoi mayam bu thadok lamduna chatkre hairame Wafam se tabada Abdullah se yamna ngaklame som the civil lines police station gi maru oiba police officer sing hospital yoroklame brother-in-law Shivraj Singh na police ta complaint ama file torame ahingi pung 2:40 swaida police station da FIR ama khak lokhatlame thodok thokriba polo ground sida police ki atopa team ama forensic team photographer videographer amasung dog squad su yoroklame Bijay Singh sibagi pau tabada atopa police officer kayasu hospital da yoroklame Bijay bu fazana observe torami Bijay gi yat thangba khutsa singda sam khara leiba urame thodok asibu pangthoklamliba mioi sigi sam oirambe yai sam gi sample se lokhatlame masina ahanba mitmang da uba sample amakhak oirame hospital simakta da police na Bijay gi imung manungda wari torame Shivraj Singh na Bijay gi phone police ta pirame Bijay gi photo kapnaba photographer su kaukhirami police officer na Setinder amasung Shivraj Singh bu thodok thokpham da puraklame mafum sidagi fangkiba Nokia gi phone macha si police na hallaga assemble torame ayuk yorokpadadi thodok sigi matangda whole Punjab sin bathungna pau se sandokhirame Bijay ga yamna luna tinaba mahak pu khangba mioi sing hospital da mahak pu yengma laklame Bijay gi yumda su mi gi mi ngak tngairame police se thodok sigi matangda yamna thuna investigate toba horame misi se just amagi oibana high profile case oirame ayuk ki pung 9:30 mukta baswaida Rajendra Hospital da Bijay gi asi bhaksang shift torame mafam sida postmortem taunaba doctor gi panel amasu semlame nakal amaromdana imung manunggi mioi sing kaman bagi phibam taramde Bijay da kari thodok thokhibano haiba kanana su gyan taramde postmortem report ki matung inna Bijay da puna asokpa mafam kunmanga lerami asokpa mayam sidagi phibam se Bijay ga yengthinaba mioina tabak se pangthoklambagi mawng amakhak malame mioi sigi asawbasi Bijay da loina photoklamba mali police na Bijay gi imung dagi mahak ki matangda in details loina makhangnaba hotnarame mahak ki daily routine kana mahak ka nungti gi unai friend circle na kamaina tawi imung manungda nuaina da leibra miga khatna chaina khiba leibra ikui dana Bijay da kari thodok thoki haibana chingba khangnaba hotnarame police na imung manung amade marup mapang dagi wafam kaya ma khangma ngamlak torabani Bijay Singh gi mobile number su kana ga call da wari sanai message thanai khangnaba investigation gi thakhirami thodok thokpham gi manak laiba dukan sing mafam sigi akoibagi mioi sing da su police na wari torami haiba case crime investigation agency na haibadi CIA na pairami Sarvinder Singh Grewal ko mioi ama Bijay na khangi
हाइरिबा नुपासी महाकी ब्रदर इल्लो राजबिंदर सिंह लोइनना पटियालादा लक्लमी 19 अक्टोबर दा महाकी मचानुपागी पोकपु नुमितनी हाइरिबा नुमितसिदा यामना चावना सेलिब्रेशन तौनबगी प्लान तौरमी बर्थडे की इन्विटेशन पीबा महाक्सी पटियालादा लाखिबनी 2005 की अक्टोबर 13 की नुमिदांगी पुंग 10:30 दगिना 10:45 मुक ताबा स्वाइदा सरविंदर ग्रेवाल महाकी कारदा मोदी कॉलेज फाउदुना लोअर मॉल रोड की पोलो ग्राउंड मनाक्ते औरक्लमी मतमसिदा महाकना ग्राउंड की अहोबा फकलांगदगी बाइक अमा यामना थुना थौखिबा उरम्मी स्पीड से यामना यांगबना वाल से क्रॉस तौबगा बाइक से स्लिप चलम्मी मियोई सिसु तुरम्मी अमदि योट कुंबा अमा मियोई सिदगी तारकपगी मखोल अमसु तारम्मी कृपान गुंबा अमगी मौंगसु मालम्मी हारिबा नुपासी नहा ओइरम्मी मकोइसु खरा खरा हौरम्मी असंगबा मचुगी कुर्ता पैजामा सेलम्मी ड्रेस सिदा अंगांग मचुगी कलर खरा सुतोलम्मी सरविंदर ग्रेवालना मतेंग पांगनबा हाइना कारदगी थोरकपददी नुपा से हौगतुना बाइक हौगतलगा थांग से लौखतलगा यामना थुना बाइक से थौदुना चटखिरम्मी इकुई कुइदना नुपा से फाउंटेन चौक की माइके सिदा अदुम मांगखिरम्मी महाकी कार की हेडलाइटना बाइक थौइबा नुपासी की मौंगसी लोइनमक उरम्मी नोंगालगा विजय सिंह सिबगी पाव से तारम्मी थौदोक थोकफम सिना महाकना नहा ओइबा नुपा अमना एक्सीडेंट थोकलबा मतुंग सेनखिबा जगह से ओइरम्मी मियोई सिना तौरम्बा ओइरमगनी खलम्मी महाकना मतम सिदा पोलो ग्राउंड चंगदुना येंगलंबा तारगदी विजय सिंह सी कनबा ngambagi ओइथोकपसु लै खलम्मी अदुबु एटेकर नुपा सिना विजय सि सिरे खंगलबा मतुंग दता ग्राउंड दगी थोरकपो ओइबसु याय सरविंदर न विजयबु कनबा ngambगनी खलिबा वाखल सिसु अमुक लाली खलम्मी विजय सिंह वालिया अमसु दीपिंदर कौर 1987 दा अरेंज मैरिज ओइना लुहोंखिबनी थौदोक थोकपा मतमसिदा मतै मनाव अनिगी चही 13 नमसुंग 14 सुरबी मचानुपी अहुम लै मखोई अहुमक लाइक लैसु तमली विजय की फैमिली से अयाम्बना लॉ की फील्ड से लै विजय की मयाम्बसी USA दा लै विजय की कजिन अमसु लॉयर नि पुलिस न मफम सिगी सिक्योरिटी गार्ड तसु वरी तौरमे मफम सिदा स्ट्रेंज ओइबा तोयना तोयना लाखिबा मियोई लैब्रा नकोयना चिंगनबा मी उखिब्रा हंगलमे लखवीर सिंह लाखी कौबा विजय की मरुप नुपा अमा लै पिकलिंगैदगी तिनरकपा मरुपनि महाक्सी मरम असिना महाकना विजय की मतंगदा यामना फजना खंगी थौदोक थोकपा मतमसिदगी था अमा मखाई ममांगदा महाक अमदि विजय सी दोक वाकिदमक पुथोरकपदा WPS चौक एरोक्लमे मफम सिदा होंडा सिटी कार अमा खामलगा लैरम्मी मनुंगदे नुपा अमागा नुपी अमागा फमलम्मी लखवीरना गारी मनुंगदा फमलिबि नुपी असिना मोइगी माइकैदा इशारा तौरगा महाका फमिनैबा नुपासिदा कैगुंबा खरा हाइनरम्मी लखवीर अमसुंग विजयना हाइबि नुपीसी मसक फजना खंगी मरम असिना मखोई अनिना करिसु खलुदे मतुंग तारकपदा गारी मनुंगदा फमलिबा नुपासी पोलो ग्राउंड की मनाक्ता अमुक उरम्मी उरिबा मतमसिना मिदांगी पुंग मपन मखाइमुक ताबा स्वाइदनी लखवीरना विजयदा हाइबि नुपासी नंगबु फॉलो तबु माली एनी प्रॉब्लम अमा थोखलकपा याय हैरम्मी अदुबु विजयना वाफमसी सीरियस ओइना लौरमदे नोंगमल लखवीर मागी स्कूटर दा थबक अमा चलम्मी नुंगदिनगी पुंग अहुम स्वाइदा हाइबि नुपासे अमुक हन उरम्मी पटियाला की अर्बन स्टेट एरिया सिदा रवि हॉस्पिटल ले हाइबा हॉस्पिटल सिदगी चिंगननिंगाई ओइबा नुपासे मागी बाइक से थौदुना थोरकलम्मी हॉस्पिटल सिदा ममांगदा होंडा सिटी कार मनुंगदा फंबी नुपी से डॉक्टर ओइना थबक तौई महाक्सी गायनिकोलॉजिस्ट अमखकनी लखवीरना हाइबा नुपासे फॉलो तौनबा डिसीजन लौरम्मी हाइबा नुपासे पटियाला की सेकुपुर खुंगंगदा लै हाइबा खंगलम्मी ममिंगना मनजीत सिंह ग्रांथी कौई महाक्सी लाइनिंग लाइसोनगी लुसिंगबा मखकनी मियामदा चुम्बा माइकैदा करमना चटकनी हाइबगी एडवाइस कैका से महाकना ताहले वाफम से लखवीरना विजयदा हाइरम्मी मसिगी मतुंग लाइनिंग लाइसोनगा मरी लेनबा मी ओइबना विजयना वाफम से अमुक हेना यामना यांगना लौरम्मी जोगेंद्र सिंह कौबा सिक्योरिटी गार्ड अमा लै मे थादा मिदांगी पुंग 8:30 मुक ताबा स्वाइदा पंजाब यूनिवर्सिटी मेन गेट की मनाक्सिदा सिक्योरिटी रूम दा महाक से फमलगा लै महाकी मनाक्ता अतोप्पा सिक्योरिटी गार्ड अमसु लै मतमसिदा कोलदा एरिया सिदा होंडा सिटी कार अमा यामना कुइना खामलगा लैरे हाइबगी पाउ फंगलम्मी जोगेंद्र कार से येंगबा लाक्लम्मी हाइरिबा कार से यूनिवर्सिटी की मनाक्ता लैबा बैंक ऑफ पटियाला मनाक्सिदा खामदुना लैरम्मी कार ड्राइविंग सीट दा नुपी अमा फमलम्मी अदुगो नाकंदा नुपा अमसु फमलम्मी गार्ड ना हंगबदा नुपी से रवि हॉस्पिटल दा डॉक्टर ओइबनी अदुगा नुपा सिना मनजीत सिंह नि हाइरक्लम्मी अखोइदा एट अपन पिरकनु हाइना मखोइना हाइरक्लम्मी मतमसिदा सिक्योरिटी ना गाड़ी से खामगे हाइरगसु अमंबा एरिया सिददी खामगनु लाइट लेबे मफम सिदा खामु हाइना रिक्वेस्ट तौरम्मी मफम सिदगी चटखिगे हाइरगसु काइदे हाइरम्मी सिक्योरिटी का गायक निगाई संधानरमगा नुपी सिना गाड़ी से थौदुना चटखिरम्मी विजय की इमुंग मनुंग मरुप मपांग वरी तौबदा हाइरिबा मियोई अनी नुपी अमदी नुपासिगी मिंगसी हंजन हंजन पुलिस की मफम द पल्लम्मी पुलिस ने नुपी सिगी मतंग द थीबदा महाकी ममिंगसी डॉक्टर रबदीप कौर कौई हाइबा खंगलम्मी मसागी चही 94 सुरम्मी
Patialagi Nihalbag area da lay haiba khanglami 14 October 2005 ki numisida doctor gi yumda police chalame mafam sida servant gi room da Narayan Singh ko mi amalerami police and doctor Rabadip ki matang da wahang pohong tawrami matam sida doctor mayum da laite yum se lok tawrami hospital da su doctor si leiramde police Manjit Singh gi mayum da su chalame magi yum su lok tawga leirami pibam sidagi Makhoi ani da police na hen amuk chingnirami makhoi ani gi su phone number se investigate tawrami October 15 da Patiala range ki DIG na Special Investigation Team ama semlami Vijay Singh gi nupi amadi mama gi statement su lawrami October 16 fawba Dr. Rabadip Kaur amasung Manjit ki matang da langla langjin amata khangmangam lamde police na Rabadip amasung Manjit si kana na khangi haiba gi matang da information lawrami makhoi da wari tawrami 1989 da Rabadip Kaur si Rakbinder Singh ko nupa amaga lohonglami nupa si orthopedic doctor amakhakni makhoi ani gi macha nupa amasulei Vijay gi thodok si thok trikan chahi ani gi mamang da haibadi 2003 da Dr. Rabadip Kaur amasung Dr. Rakbinder Singh divorce tawrami macha nupa Dr. Rabadip ka puna leirami mahakna responsibility loinamak lawrami amadi magi mathau su tawrami Vijay na khangba Harchan ko nupa amalei Thodok thokadaba numit tara mangani gi mamangda mahak si magi nupi checkup tawnaba Ravi hospital da laklami nurse na Dr. Rabadip busy khara oi mapanda ngayu haiduna thamlami matam sida doctor mioi amaga manungda wari watai tobose tarami Dr. Rabadip si matam koinedagi mahak na khangmana maram oiraga khonjel su khanglami mioi amada Dr. Rabadip na nangonda advance oina lupa lising yankai pirabasu hojik su thabak si pangthoktri thabak si mai pakna pangthoklaba matungda lemhoriba 4.5 lakh si pigani hairami wari tawriba nupa sagi mingsi Manjit haina paladuna just ki thabak tu yamna thuna loisallu hairami masagi matung nupa sina chayol ama anida nangi thabak si pangthoklani awat pa paisa ready tawrga thamu hairami wari loyaduna Manjit room dagi thoroklami numit sidadi harchanna Manjit kananu haiba masak khangde thodok thoklaba matungda photo uraga Manjit ki masak si khanglakpani Rupinder Singh ko mioi amana mahak ki mapa Bhagat Singh si matam sigi CM gi Irrigation Advisor ni hairami mahak si Maharani Club ki member amasuni mahak na Dr. Rabadip Kaur si masak fazana khangi hairami club ta toina adum thengnei hairami 17 October gi evening gi pung 6 taba swaida Maharani Club ki party da Dr. Rabadip Kaur se laklami Rupinder Singh ga thengnarami Dr. Rabadip na aigi thabak ama leire nangi mateng pami hairami thokkhriba thodok sigi matangda Dr. Rabadip na Rupinder Singh da loinamak haidoklami mahak na yamna chawba aranba ama tawkhre hairami thabak se pangthoklam moidabani hairami police na aibu fanaba koithi thiri nangi babadi CM ba khangnabani amadi MP amagi su yamna close oiba marup oi haiba khangi maramasina nangi mateng pami hairami police ta wari watai fazana tawraga mahak se surrender tawba pami hairami 18 October da Rupinder na mahak na fazana khangba Inspector Seba Singh gi manakta Dr. Rabadip puduna laklami haiba inspector sisu case da yawriba mioi amani mangonda wari pumbalirami masigi matung Dr. Rabadip Kaur farami numit simakta da haibadi 18 October da Manjit Singh chu police na farami just Vijay Singh amasung Dr. Rabadip Kaur angang oirikandagi masak khangnaraklami Rabadip ki mapa Diljit Singh District Revenue gi posida mamangda thabak tawrami imung anisi masak su fazana khangnarami Rabadip amasung Vijay chap manaba school da larik tamlaklami yamna close oiba marup su oirami matung tarakpada makhoi anisi nungsinarami imung anisu intasta adum lay Vijay makhata na larik laisu tamduna just oiraklami Rabadip su doctor oirami imung anise khangnaba oiragasu macha launa lainabadi pamlamde 1987 da Vijay gi lohongba Batinda da laibi Dipinder ga pangthoklami 1989 da na Rabadip ki lohongba orthopedic doctor amaga pangthoklami nungsinaba taragasu Vijay amasung Rabadip imung manungna yadaba na maram oiraga tongan ba miyoi singa lohongba takhibani Vijay gi machanupi ahum phangjarami aduga Rabadip ki na machanupa ama foklami marup mapang gi matung ina lohonglaba matung dasu Vijay amadi Rabadip si marup mapang oina marakta adum pau phaunei hairami 2003 da Rabadip magi nupaga divorce tawrami magi wakhalda mahakna divorce tawriba sumaina Vijay su magi nupibu divorce pihanninglami maramdi makhoi ani amuk hanna lohongba yanabani angang oirikandagi sakmai khangnaduna nungsinnarakpani Rabadip na haibagi matung ina Vijay gi khallaga mahaksi magi nupadagi divorce lobani hairami adubu Vijay di responsible person amakhakni mahaki machanupi ahum sulei mahaki machanupi ahum si Vijay na yama nungsirami Lakhabir gi matung ina Rabadip na Vijay da mong marin tadaba message kaya tharai Paul da su wa jat hairi hairami mayam si Vijay na pamlamde family da oina mai onsalu haina Vijay na chaiduna
Rabadip ta hairami Vijay gi loina bi Dipender nasu Rabadip ki mong matau se khanglami Dipender si yumda botik ki dukan hangduna leibani fi leibagi namada Dr. Rabadip Vijay bu thengnaba yum sida laklami Dipender na Rabadip si uninglamde mahak na yum sida lakhanu hainasu direct hairami yumda lakpadi lep khirami adubu phone toba bo horoklami Vijay gi mama nasu makhoi gi family sidagi yamna lapna leinaba Dr. Rabadip ta hairami masigi matung Rabadip na mahak ki yumda thabak suba Narayan Singh da cheda karigumba khara iraga pinaba Vijay gi yumda tharaklami adubu Vijay gi mama na che se lohudana Narayan Singh bu halan hirami Vijay gi mama amadi nupina Narayan Singh da khut tharai fu chai I haina police ta complaint amasu tawrami adubu police na investigate tawbada wafam se aranbo oirami masigi matung amuk maming lotlaga Punjab ki chief justice ta amuk complaint tawrami Rabadip na Vijay gi mingchatsi sokhan na pamlami police na Rabadip ki yumdagi license ki nongmai amasu fanglami license 2004 gi March ta issue tawbani aduga 2005 ki 25 February da expiry date oirami hariba nongmai si maru oina Vijay hatnaba Rabadip na laikhibani adubu hatpagi thaunadi leiramde Rabadip ki wakhalda Vijay na mahakpu namthak tawbire magi nungsibabu mirai bire khalami maram asina lamandi soidana khumgani haina chapchana yunglaga leirami thabak se mahakna pangthokpa ngamdrabanina mi ama nektuna pangthok hange khalami mahak si doctor ama oibanina paisa gidi awat leiramde paisa gi damak Vijay bu hatpa ngamgadoba mioi ama Rabadip na thiba horami May 2005 ta Rabadip na hospital da prayer amakhak tawhalami matam sida Manjit thengnarami Manjit financial khara waba mioi amani Rabadip na Manjit ta wari watai tawrami paisa gi mateng tawrami bike lebirami Tata pickup amasu lebirami Manjit ki yum su mahakna renovate tawbirami mateng tawbi yaba tawbirami Rabadip na Vijay hatpada lupa lakh manga pigani hairami masiga loinana nangonda su yum pangani hairami thabak se pangthokpa loiraga mabani Canada chattuna mafamduda settle tawruse hairami Manjit ki sahi si kunmanga kuntaruk surami luhongbagi wafam se tabada mahakti mathum marang haurami Rabadip ki sahi si mangondagi yamna hallaga su masak thibi nupi amadi natte doctor ni paisa su yamna paibini khalami atoppa laibakta yamna nungaina leiruba yarani khalami awonda punsi amadi oirani khanjarami hojikti Vijay kamaina hatkani haibagi matangda plan toba haurami Punjab University ki manakta security na makhoi ani car manungda uribasi Rabadip na Manjit ta Vijay hatpagi matangda discuss tawribani thaudok thokadaba tha ama makhai gi mamangda Vijay amadi Lakhavir dog walk puthorakpada car manungda nupi amaga nupa amaga thengnai haribadu Manjit amasung Rabadip ni Vijay gi masak taknaba Rabadip na Manjit pu puduna lakpani Lakhavir na wafam si Vijay gi nupi Dipender da su hairame mahak na Vijay da su cheksinna leinaba hairame adubu Vijay na Rabadip na pamdaba thabak amata tawro oi hairame mamang da Rabadip na phone da Vijay se mahak ki oiba phangdragadi kana gi su oheloi haikhibalai 2005 ki September 29 da Rabadip Vijay gi kota laklame mafam sida sin ama create tonaba hotnarame Rabadip na Manjit ta Vijay hatnaba advance oina 50,000 pirame what hoba paisa sina Vijay hatlaba matungda pige hairame numit kharani Manjit na Vijay bu follow tawrame mahak ki nongmagi oiba routine si kamaina tawbuno check tawthoklame 13 October gi numise laklame midangi pung 9 muk taba swaida Manjit na Rabadip ta call tawduna Vijay hatpagi thabaksi ngasi suksoi soidana pangthoklani hairame midangi pung 10 da Vijay dinner loiraga walking thoroklame pung 10:30 muk taba swaida Manjit khulai puduna maninglomdagi laktuna Vijay da attack thorami second kharagi manungda 24-25 times Vijay da attack thorami Vijay na mangonda attack toroklibasi gyan men amata ta horamde Vijay sire khanglaba matungda Manjit mafam sidagi bike ta amuk laklame Rabadip ta call tawduna Vijay hatlame haina pausu pirami minute kunmuk leiraga Rabadip ki yumda Manjit yaroklame lupa lakh ani pirami Manjit ki khongup amasung dress change tawthoklame track suit setnaba pirami ayuki pung 5 makhai swaida Gurudwara amagi manak telem hoiba paisa lupa lakh ani makhai si amuk Manjit ta pirami masigi matung makhoi ani si tongan na mafamda mirot oina chen khirami adubu October 18 da makhoi ani mak police na farami Rabadip ta ki diary ama phone ani lupa changa chapi ama amadi driving license ama fanglame Manjit ta gina RC book ama ID card 50,000 cash Tata pickup ki gari ama gari sidagi e lang taiba firol amadi mobile gi box ama fanglame masidagi hendoktuna personal diary ama fanglame diary sida mobile number khara su iraga yawrami amadi paisa oina 1780 cash oina diary manungdagi fanglame Manjit na mi hat pa sinariba khulai si Bhakra Nagar da lang thokhirami
बीजे हालमनबा मतुंगदा महाके ड्राइविंग लाइसेंस सी रबदीप सिन्नरमी कईगिनो हारगदी असेंगबो ओइना बीजे सी हालम हाइना प्रूफ तौनबनी मतुंग तारकपद पुलिसना मंजित के हारमोनियम दगी लुपा लाख मरी केस ओइना फंगलमी बीजे हानबा सिन्नखिबा बाइक सु फागतलमी रबदीप की होंडा सिटी कार सु पुलिसना लौखतलमी 20 अक्टोबर रबदीप की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लौथोकलमी महाकी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला अमसुंग कनारा बैंक ता अकाउंट लेरमी 22 अक्टोबर मंजित की हेयर सैंपल लौरगा चंडीगढ़ लैब थाखिरमी रबदीप न बीजे की मथक्ता पंजाब हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थाखिबा कंप्लेन की चेसु लौखतलमी मंजित की हेयर सैंपल गा बीजे की खुद की फंगबा हेयर सैंपल गा मैच ओइरमी मंजित की मफी मरोदगी फंगलिबा डीएनए गा बीजे की डीएनए गा मैच ओइरमी थौदोक थोकत्रिकान अमदी थोकलबा मतुंगदा मंजित अमदी रबदीप की मरक्ता सानखिबा वारी सिंगी कॉल रेकॉर्ड सु लौथोकलमी पुलिस ने एविडेंस लोइनमक खंगतुना पटियाला कोर्ट चार्जशीट फाइल तौखिरमी अदुबु लॉयर अमतना एक्यूज अनिसी की केस लेपियु हाइबा कनामतना यारमदे मसगी मतुंग 2006 की फेब्रुआरी दा केस से चंडीगढ़ ओइना ट्रांसफर तौरमी ट्रायल तौरिकान मतमदा डॉक्टर रबदीप कोरबु सपोर्ट तौनबा महाके फैमिली की मियोय अमता लाकलमदे महाकी एक्स हस्बैंड सु मीडिया दगी याम लापमा लेरमी 2012 की मार्च 28 ता मखोय अनिमक मपुंसी चुप्पा जेल दा लेनबा दंडी पिरमी मंजित की लॉयर न महाकी मखादा पुन्ना मनाव नुपा मरी ले मचे अनि अमदी लोहोंबा याबगी मतम यौरे हाइरमी मपा मामादि अहल ओइबगी महाकना इमुंग सिगी थोबुरेल नि मरमसिना खितंग येंगलगा चैराक पिबियु हाइरमी रबदीप की सुमसा नुपा अमले बीटेक तमली हाइना लॉयर न मखा तारमी मचा सिसु मामा की मतंग दरकार ओइ हाइरमी अरोइबा जजमेंट से पेरकपदा रबदीप ति नुआइतबगी ममी अमखक उरमी अदुबु मंजित ति नोकलमी चंडीगढ़ जेल दा मखोय अनिमक थाजन खिरमी चही अनि लेरगा रबदीप न पेरोल पिबिनबा हाइरमी महाकी मपासी सिरे अदुना युम चत पामी हाइरमी कोर्ट न 2014 की दिसंबर 6 ता रबदीप की पेरोल की प्ली से एक्सेप्ट तौरमी दिसंबर 3 तकिना दिसंबर 15 फाउबा युम द चतपगी अयाबा पिरमी अदुबु दिसंबर 15 दा रबदीप जेल दा सरेंडर तौबा लाकलमदे पुलिस न मयुम द चतुना येंगबदसु लेरमदे युम दगी रबदीप न महाक्सी ngasigi ताइबंग पानसिदा हिंगिंद्र हाइना इरंबा नोट मा फंगलमी महाकी से ड्रामा तौरमलिबनी लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन दा रबदीप मिरोड ओइखिबगी केस अमुक लौखतलमी रबदीप न महाकी फोन से ऑफ तौरमी रबदीप न महाकी मिंगसी अर्पिता जेंदो ओंथोक्तुना फेसबुक तमरुप अमगा वरी तौरमी महाकी प्लान से ममाई से प्लास्टिक सर्जरी तौदुना फेक आईडी सारगा नेपाल द चतपगी प्लान अमखक तौरमी अर्पिता जेन की मिंगदा वोटर आईडी कार्ड अमसु सारमी 2015 की फेब्रुआरी दा उत्तराखंड की काशीपुर की मनाक्तगी डॉक्टर रबदीप फारमी महाक से नेपाल दा चलुरबनी अदुबु अमुक इंडिया दा हलकपनी फाबा मतमदा डॉक्टर रबदीप तगी केस ओइना 12 लाख अमदी 80 लाख हेनबगे सनालुपासु फागतलमी थौदोक्सगी मतंग दा केस लौखतुना ट्रायल अमुक चथरमी 2022 दा चही अहुम जेल दा लेनबगी चेराक अमुक पिरमी 2023 दा महाकना पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दा इंटरिम बेल पिबिनबा अपील तौरमी महाक से जेल दा लेरकपा चही 13 हेलमी 2023 की सेप्टेम्बर दा हाई कोर्ट न महाकी बेल की अपील से एक्सेप्ट तौरमी बीजे की मचानुपी अमा जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमदा लुहोंखिरमी मचानुपी अमना लो तमनगले बीजे की लोइनबीना मपुरोइबगी हुई क्लब से हौजिकसु रन तौरगले हौजिक डॉक्टर रबदीप बेल फंगदुना मपानदा ले मंजिती जेल मनुंगदा अदुम लेरी अइना सुमताजबदा असेंगबा नुंसीबदी कथोकपनी हाइने डॉक्टर रबदीप किसी असेंगबा नुंसीबा ओइदोरिब्रा नत्रगना कलकपा चाकपा ओइदोरिब्रा नुंसीनाबा थुंगनहौदबा खुदिमक हातनबा तारगदी लैबाक से इंगना चिकना लेबा ngमरोय हंदक से बिजी यामनो ओइमनबगी वरी थागतपदा मतम खरा लौजरे मसिगिदमक मयामनो वरौबिरोय मसी हाइजरगा वरी से मतंग सिदा ngasiga loisinjarage thank you everyone